دما و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی به برنامه که تایبت امل پیشبری ونه اپراسیون قرکرنا کردان جه هر جوری دوام دیگه جه ایریشن داگرکریا ترک آداگرکر جه لسر حرمین پاراسنه ید مدیای و لحرم باکور و روشلات سوریه دوام دیگه به وی که جی دولت ترک آداگرکر به تنها خانه کاروان ایریشان پیک بینه جی بر وی که جی سری لهر عالی و جوری دیده دوه ددان ایوار دجی رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه سردانا بغداد و حولی رهی کر به وی بونیجی دوه ددان شویده پولیسین بلژیکای سر سرک تیوی و مدیا خبر ده گرتن و ایرانیه که لوی ناونده پیک آنین ده همان مجاره دجی ایرو ددان سبه دجی هفت روشنماوان لترکیه به تایبت لانقره و اسطنبول هاتن بنچاف کرن امجه ایریشن دولت ترک آداگر کرده دست بی بکن ده دولت ترک آداگر کرد نجاره یکیه که وان ایریشان لدجی حرمین پاراسنه ین مدیای بیک دینه ده 16 نیسان دجی جاره کدن دولت ترک آداگر کرد ایریشن برفره کرنا آداگر کریه لسر حرمین پاراسنه ین مدیای بیک آنین نخاسم و جاره نگاری بو بتناخواه وان ایریشان بیک بینه سری لهر جوری دا به کشی دوه ددانه ایواره ده سروکمار ترکیه سردانا بغداد و اربیلجی کربو به وی که گلک نقاش دنابرا وانده چه ببون یا گرینگترین نقاشن گوک بحثی کربن کو چاوا دی بکار بن گریلاین آزادیه تن نبکن و شر قرکرنی لهمبری وان پیک بینن به وی که جی دو ددان شویده انجی ساعت یک اونیوه شویده به پولیتیکاین دولت ترک آداگر کر و دولت بلژیکای پولیسین بلژیکای بسر ناوندا سترک تیوی ده گرتن ده او ایریشا خو سناوندا سترک تیوی جهات ده دانه شویده بو به ساعت یک اونیوه شویده بو به وی که جی ویرانیه که گلکی مزن ده ناوندا سترک تیوی و مدیا خبر ده هاتا چه کرن ده همان وقتی ده ایرو ده دانه سبه ده جی گلک روشنماوان ل باکور کردستان آنکو ل ترکیه ل انقره استانبول هاتن بنچاف کرن از دخوازم ویه که بیشم که ده هر جاران که دولت ترک آداگر کرد دخوازه ایریشین قد کرنه لهمبری گلی کرد آنجی لهمبری کردان بیک بینه یکم جار یعنی جاره یکی سری لچه ده ل بنچاف کرنا روشنماوانان ل هر دوری ده جبر ویه که جی تماشاوان مه راپورک آماده کریه عمله راپور تماشا کرد نیسان ساعت در دوره یک و نیو شوه لباجار دندرلیوه بسر روژ انوه و هیورون انوه دگرتن. سردگرتن جالی پولیسین فدرال ام بلژیکای و هاته کرن و بریا سردگرتنه و برین شرکتین مراجی نهاته داین. درنگیا شوه دماکو کس دا آواهی ده نبو درین اوفیسین مهاتن شرکتن هندر و آلاوین من وشانه آمور و ماتریالین چاپمنیه به تایبتی کامپیوترین ما هاتن تخریب کرن. بد نقانونی و آنتی دموکراتیک کل ناوند اوروپای پیکاتی شرمزار دکن رو رشت کن. او روش نتفتیش دیجی سازیین مین راگاهاندن آزاد که دنگ گل کردن. جخوا ایریشن پولیسین ترک که ده همان کلیانده لدیجی رواما و ایریشا ارگانیزه کریه. هر وها گلک معنیداره که او ایریش ده سالوگر 126 آدا پولیسین بلژیکای ده آدارا ده هزار و دهان ده آویت بون سر همان استودیویان و ده وی سردگرتنه ده همو کامپیوتر و دیسکین کامپیوتروزن هاتن وکرن به انجامman و تو جزال شرکتین مجی نهات بون برین. هر وها شرکت نافبوری لگوری قانون جاری حتی نها توشی تو جزای قانونی جی نبونه. ام دی سری ده دخوازم بدن زانین که او ایری گله کرد
تماشاوان ما امی وان مجاران به برفرهی به میوانین خواه الاستودیو روزنامه وان زنار یلدز بمرا حاضره دمات خوش به گلکس بس وکی دنجی بریا سکایب علی گولر روزنامه وان جی بلژیکا بمرا حاضره دمات باش به بريز علي دم خوش شن خوش ستراوه بريز علي ام جم تدا دست بكن يعني نجارا يكما كو سردگرتنك لسر نافندا ستيب تي في ومديا خبر لبلجيكا بيكتي نخاسم في جاري بدجواري بو يعني ويران كريا كمزن دوي نافندا ده تشيبو افيك بيك هات بسردان سركومار تركيا رجب طيب اردوغان لبغداد ولهوليري بفي كيجي داني شفيدا وكي كل سرغاندين جهات اخياني كرن سرده نافندا ستيركو مديا خبر ده قرتن بيكو مذاكره كجواره بشينن يعني بيكو برياكو جواره بيجن كو امي ورن نافندي يعني في جاري بدجواري سدمين وي تشنه براستی مرد کرد برای هدشت ویا بیل زمان اف ستودیونا 30 سال زیادترن لبچیکای وشانی چیت کن در 30 سالاندا اف گلک yani erişin bir rengi romane her dem aslında devlet Türk devletin dagirkar her dem dema erişin kurdat kın وجه دسپیکی نشا خدانی زمان براستی باید خوازن دنگ چپمنیا کرد بکر جبرکو براستی ده ایرو ده کلیا ایرو ده جهان اما ایرو ده چپمنیا کرد گلک بخورته گلک به هزه لچار آلیه کردستانی دروی ولاد خودی هزه که پرمزنه بستدان روش دموان دوان چپمنیا ده کاردکن خودی که نشوپیه که پر دورو دریجن جی یعنی ایرو ده امجن ده چاره کار سه سالا بیستا وردا اف چپمنی رولک گرک گریدریزه yani evro çiğ mrov karasına bastırıp ki jberavi sujen devlet Türk lehemberi Kurdan komkujiyen devlet Türk gel Kurdistan'ı dever riya çapameniya Kurda belavla Avrupa'yı belavya sazı urextinin Avrupa'yı raya geçti Avrupa'yı de sayat çapameniya Kurda baban komkujiya hasyane جبركو اوجي جخورا تلكيا كيدبينن دولتات براستي جخورا تلكيا كيدبينن ده هر فرصاتي دا دخوازه اريشكه او اريشتكه جي بهفكاريا كي بهفكاريا براستي جي دولتين اوروبايي هناك ميكانيزمين لفي امبيجن لفان ولاتان بفان اليكاريا فان ميكانيزمايان دخوازه دنگي چاپامنيا kurd bike. Brastik emroz reşeki pırmazına, emroz karabere via bine zaman. Yani reşeki pırmazına, suce kim rovaiye, suce brastici suce embejin le diji hukukiye, le diji demokrasiye, le diji mafi rovaiye. Çapameniya Kürt dibir emteni rojdamavaniyet kin, emteni nişeganiyet kin, em dixwazin de welatê me, yani embejin le tenên welatê me بویرین جهانت قومن، آسیا ناوین قومن، لا امریکا باشور قومن، لا اروپا قومن، روجلاتا ناوین قومن، ام به سر اکران خو بینن جبوی تماشاوان خو، جبوی تماشاوان کرد، بینستن اکران وان آگادار بکن. یعنی ام لور کاری روزنامه‌گریت کن، ام لور کاری براستیجی کاری روزنامه‌وانیت کن. جبوی وجی اف ایرشانا لدیجی ما، لدیجی گلی ما. لديجي تشابامانيا ما سوجكي مزنه مروف كره يعني نرازمنا خو بوان غوتنا بينزما يادجي بيغمان مروف وان اريشل دو ايواري لسر سازيا ما امبيجن سر ستوديو ما او قسم مسمال ورنيكي هوانه اريشكي هوانه مروف نكره بتني سري خو امبيجن دسبده بيغمان گریدای دولت ترک کنسپت دولت ترک یا نو لامبری کردان پیدا کردن آجی امروزی خاطر دمکی پیش مدا دولت ترک به همکاریا هزه ننک روجرات ناوین لهمبری گلی کرد لهمبری هزه کردان لهمبری گریلای کردان سن لهمبری روجاوای کردان نکی
لناف إيريشان داوه إيريشان داربخه بيجمان اف تشتانا اف اوبراسيونانا اف إيريشانا جوان بلانانا نه ام بيجن سر بخويا نه جدايه غريدايه وان هي بهفره هي والشكو تشاباميديا بلتشيكيجي يعني إيرو دخياني خدا جوتن ام بيجن اف سببا بإيريشي ji devleta Fransa yatı, dozgariya em bêjin Belçikî, bajarekî Belçika Şalova, ew biryar dirxistiye biryara em bêjin êrişên stûdyoyên televizyonê, ew jî li ser daxwaza devleta Fransa ew kiriye, heya niha tu zelalekî yî tune ji bo çi gelo çêkiriye, bingavî çi ye, em bêjin mebesta wan çi ye, li vir çi qewmiye, çi çêbiye, kes nizane. شكون باريزر يمجي بشتي نيمرو اللي داخلاني كيدان اوجي اوكي امبيجن فيريشي اوكي امبيجن بقانوني بحقوقي بالناس نافكرين وصا امبيجن اوكي رشيكي بنافكرين او غوتن تو ام خوازم خبر بگرن خوازن امبيجن تفير ببن ما بس طافي ريشي تشيه لي حياني نها برسبكي مجرفيتونه براستيجي بشكل يعني stüdyoya televizyona mı? Emle bajarı ki Brüksel dijin payitaxta Avrupa'yı evliver stüdyoya vekirine yani polis anje ambejin dezgah ki vivalati perskireke kebe berhatit kare vere ambejin le kolim veke le persin veke doz veke le ambejin le خارجين بيروقراطيك غريداين بيروقراطيك تشابت كاري لي بنيري بريز علي از خوازم في برسبكم بريز علي از خوازم في برسبكم يعني قناه ستير تي في ومديا خبر او نافند لويدري رخصت كرينا يعني قاشو بلجيكا جي دنافاي كتيا اوروبا دا بحث ديمقراطيه دكا نهاب بفكرنك دويدا فريدا تشيبو دوي ريشه دا تشيبو قالوا ريخصنين حقوقي ريخصنين مافين مروفان خلكين ويدا بري تشبرتا كان الهمبري فيني شان ددن يعني براستي يعني اف استوديو ماغوتني استوديو تلفزيون استي ميديا هذا شركتين غريداي وان استوديو انا بالصالانه برز علي اگر زحمت نبا كاميرا تطفيا اگر تبكر بكاميرا خو بخينا نهار شوية بردوام كه يعني بالصالانة اللي ولاتي شركة سنان كارين وكي فرمي كاري خد بريوبن كاري خد مشينن بالسدان بالدهان بالسدان كارمن ديوان هنا ليفر امبيجن وريه خددن لغوري قانون زانون في ولاتي اف شركة سنان ليفر امبيجن فعالية خد مشينن يعني مروم نكاره بشه اف شركتنا يعني بروبلم يون هنا يعني جي امبيجن لشركه يصابن همو اف شركتنا لبر كومبانيانا لبر امبيجن ببرنجي خبتينن بريجي غوتيا اجا دشتكي بروبلمك يا بروبلمك يا امبيجن فينانسي انجي بروبلمك حقوقي سازو دزگين گريداي وان بروبلمنا دكارو ورن ve şirketi li kolim bikin, doz bikin, li persim bikin, ev deri jwara vekiriye. Li vi welatên li van deran eger tiştekî problemek hebe bi vê doz û li persim bi vê şeklê tê berdewam kirin. Yani di yekê şevê da, di diyê şevê da bi sedan em bêjin polîsê anti-terör em bêjin بالسدان كس امبيجن ايرش لكن دريا وباجا ناشكين امبيجن كمبيوتر ناشكين يعني بياوي تالان كرينكي چنابه يعني جبروي بيجن اف ايرشكي هوانه اف ايرشكي براستيجي مروف نكاره بيجه اف ايرش بلانو امبيجن بروغراما يا دولتا ترك لإيرشين جبوي قرقرنا قالي كرد باش إيرشين باشري كردستاني دسا تفاضل إيرشين روجوي كردستاني جداترنه جبوي وي اف كونسبتك دستري داجي اجا اتخوازم تشتكي بيجم يعني اجا
yani em bira hinekî paşerojê bînin bira xwe her êrişên bi vê rengê hatin rojevê êrişên em bêjin li dijî Gerîlayê Kurdistanê êrişên li dijî em bêjin hilbijartinan pêvajê wisa girîng da di destpêkê da dewleta Tirk dixwast em bêjin rojnameyê me digirtin rojnamevan dikirin bil çavan an jî êrişê çapemeniyê dikirin ji ber ku çapemeniya Kurd خودی هزکی پر مزنه یعنی سوچه دولت آتر امروزین کرنی دولت آتر نشانه جهانی داده جبو یوجی دخوازن ایرش چپامنی کرد بکن دخوازن بله برز علی امی وگرن جمتا انها مهرن جمع وانی خواهی استودیو برز زنار جاره کردن دم باش یعنی هم وقتی به ایرشا کل دیجی ناوند استر تیوی اومدی خبر ده چه بو ایرو ددانی سبه دجی حفت روزنامه‌وان لترکیه لأنقرة واسطنبول جهاتن من شافكرن يعني شخا وكي كوما داخو يعني كرنجي د سردان اردوغان ين دبلوماتيك ده افيك بيك هات ده همان وقت ده جي 16 نيسان و ايريشكا قركرني يعني جي ايريشكا برفرح كرنا داگر كريه لتجي هرمين باراسني الميديا جي بيكتين هر چندي كو ايريشن داگر كريه الهمبري كردان بيكتين يكسر روزنامه‌وان تیم بین چاف کردن. گلو مرو چاوت کاره ویکی بنرخینه. بله. یعنی جبوی بونه دست به که از خازم روزنامه گریا کردی ده مپیروز کرده. ایروز بوان ایریشانه اصلا پیروز کردنه کی به برخدانی ام ایرو بردوام دکن از وی روزنامه گریا کردی لوا و لتواهی روزنامه گرین کرد از پیروز دکم. از خازم بوی دست به بکم. و دست به کی داشتی تابع اول این میکو ایرو یکی نیوی شویده لسر پیانه و به اریشان روبرو دمینن از دوان والا پیروز دکم طبی بواته داره یعنی روزی که بویرنگی و حمل ناوند اروپایی و حمل باکوری کردستان و لتواهی ترکیه اریشه که بویش وازی لسر روزنامه‌گرین کرد پیامه کی دیده خویا کرن به ما مساجی کی دیده خویا کرن که به ناوند کیوا تی خواستن کو قرکرنا کرد و به دنگی که هری کیم وره تی ساندن جهانی و او قرکرن و وره بردوام کرن و بداوی به انجام به یعنی اساس اریشه کی بوی شوازی به هم وقت همان دمی دا زیارت اردوغان کو و آنی لباشوری کردستانی و بغداد چی بو بوی هم وقت پیشخستنا وی اریشی جه اصلا پیامه کی جدا دیده مرو اگر وی ایریشی دو ایوار دست بگیریه و اساس ندیج دو ایوار داجی هم بیشی مثلا اپراسیونی که 16 مهی و لسر هرم پاراستنا مدیای لسر گریلای کردستانی دانه دست بگیرن مرو وانا همیه بدی بر هفدو aslında tabloya kil peşiyame derdik ki plansaziye ki pür berfre heye heri davi em bejin tevgera azadiya Kurdistanê ji meha cotme hêva pengava azadiya rêber apo û çareseriya pirsgirêka Kurd daye dest pêkirin û ev hemle esas li cîhanê li tevahî heremên cîhanî bela bû navend la Ewropa bû bes ji Yaban bigire ji Japonyayê bigire heta Amerîkayê Avustralyayê li tevahî cîhanê ev hemle bela bû deng veda û bandoreke siyasî li ser siyaseta civakî siyaseta cîhanî jî kir êna heta vê devleta Tirk jî zaten di hilbijartinê xwe da sîstema AKP, MHP ya faşîst jî di hilbijartinê da binketina wî hat xuya kirin piştî wî aslında plansaziyekî nû dixwazin devreyekî ku em bikaribin hem vî binkeftinê xwe ji holê rakin û hem jî bikaribin ev serkeftinên ku di vî pêvajiyê de Tevgera Azadiya Kurdistanê dest xistiye van destkeftiyana têxin bin sîhekî yan jî birakin bikaribin berova jî bikin yan jî bikaribin van destkeftiyana lê vegerînin yani hemleyekî wî şewazî dest pêkirine beriya yani em niha heval anî ziman ev êrişîn ku dê êvarê dest pêkiriye beriya wî hefteyekî serokên xaricî serokê derve wezîrê derve ê devleta Tirk hefteyekî sağ li welatên Ewropa hemûya geriya çû Hollanda, çû Fransa, çû Belçîka, çû Swîsre di wan welatan de dîplomasiyekî ku li dijî Tevgera Azadiya Kurdistanê meşand û dîsa heman şewazî du êvarê herî dawî berî wî gelek cara tevê wezareta
خارجیه وزارت درویه ترکیه وزارت پاراستنی وزارت آبوریا ترکیه gelek caran vek hamleyek vek operasyoneke askeri çün Irak'ı hevditin bu ara çekirin çün hevleri hevditin be hezin işte hıyanetkar hezin hevkari vara çekirin u demek ki direce ev aslında zemineki devlet Türk duhazi ava bike ki operasyoneki le her alida le dijit tevger azadiya Kürdistan'ı bir de despekirin. Yani ne tane eri şekilde hember gerilayın Kürdistan'ı hamleyeki li ser çiyayın Kürdistan'ı çiyayın herami parasına medyatene her alida duhazın operasyoneki dest bebikin ki bu karabın ev deskeftin ki İsa'cı 2024'da tevger azadiya Kürdistan'ı bir dest dıxa u bin bixine. İşte şansdeyim mehi her idavi ragandına HPG ilan kirku işte operasyona heremin metina dest bekiriye. U çerçeve her roş ku diçe berfreh dibe. U hatta iroji vi heremi pevçun berdavame gerilla bi berxadane ki li peşi askerin Türka digirin çeteyin wan digire ku nikarbin zêdetir derbasî axin Başûrî Kurdistanê bibin. Li vir de em bêjin gerîla berxwe dide yanî. Alî din em bêjin mesela gelên Kurd ê Başûrî Kurdistanê çi qas dewleta Türk hewil dide li hemberî tevgerên azadiya Kurdistanê cepheyekî li Başûrî Kurdistanê veke şiva zaten hin hezbên ku hin partiyên ku xwetane vî karê hevkariya faşizmi hevkariya dagirkerî ku buwan ra hevkarî dike û her tim dixwaze li hember tevger azadiya Kurdistanê şerê xwe bimeşîne ama li hemberî wî gelên Başûrî Kurdistanê hinek partiyên siyasî li Başûrî Kurdistanê tevlî wî îttifaqî nabin û her dervê wî îttifaqî dibînin ku dimînin ku ji bo ku bikaribin destkeftîn gelî Kurd ali her çar perçeyên Kurdistanê bikaribin bu parêzin di vî çerçeveyê de devleta Türk dengabiye herî davê piştî 12 sala Erdoğan bixwe mecbûr ma rabû bixwe çû berlingê hikûmeta Baxdatê çû mecbûr Sudanî dît dîsa mecbûr ma bi lingê xwe rabû çû hevdîtin bi malbata Barzanî ra kir ji bo ku bikaribe li Başûrê Kurdistanê cepheyekî li hember tevgerî veke. İna êrişa du êvarê li ser Stêrk TV û medya haberci aslında encamê wan operasyona giştîne û zaten xuya ye operasyonekî mirov nikarî bêje bi devletekî hukûkî ve hatiye kirin. Operasyonekî xuyayî ye ji bi pêşxistina pêşniyara devleta Fransa hatiye pêşxistin di ragihandina Belçîka jî derket. Fransa ev yek talep kiriye ji welatên Belçîkayê û Belçîka jî bi hêzekî taybet êrişî wan her du navendan kirine û bi wî şêwazî aslında dibe xuya kirin ku ev operasyona du êvarê ser Stêrk TV û medya haber aslında operasyonekî Gladio ye ne operasyonekî hukûkî ye ne operasyonekî kanûnî ye ne operasyonekî insânî ye tamamen operasyonekî militarîst e operasyonekî mirov dikarî ji navendê NATOyê ve hatiye dest pê kirin. Bi taybet ez dixwazim li ser vê noxteya ya Fransayê persekê bikim beriya niha jî êrişên li ser tevgera çand û hunerê jî li Fransayê hatin careke din hikûmeta Fransayê dengê xwe nekir bi hicetên cuda cuda ev bûye veşart lê îro careke din vê biryarê dide ku polîsên Belçîkayê bi ser navenda Stêrk TV û medya xeber de bigire. Gelo çima Fransa vê yekê dike? Bele. Esas vê pirsî mirov dikarî bi vî şêwazî jî bersi bide. Yani rola Fransa di NATOyê de çi ye? Mirov dikarî wî yekî bipirse. Ji ber ku wextê mirov dibêje ev operasyonekî Gladio ya NATO ye û bi pêşniyara Fransayê rabêye ma wî çaxê mirov fêm dike ku aslında navendek ku NATO dimeşîne esas de Fransa ye. Eger bê bîra me wextê Donald Trump serokê Amerîkayê bû NATO bêwatê hiştî bû û li vir de Fransa bixwe rabû evekî tespîtekî kir. Go esas bi wî şêwazê Trump ve mêjiya NATO hatiye kuştin. Wî çavê mêjiya NATO kî bû? Mêjiya Fransa bû aslında. Yani Fransa wî daxuyanî de wateya wî çi bû aslında Donald Trump dixwaze NATO bê işlev bihêle, bê kar bihêle û bandora NATOyê wê were binpêkirin û êk redfalekî herî zêde jê derkez jî Fransa bixwe bû. Mirov bîne bîra xwe. Wî çavê mirov fêm dike ku aslında çima Fransa ew qas di NATOyê de ısrar dike.
hêzî NATO da ısrar dike. Aslında mêjî sereke îku NATO dimeşine yek ji Avrupa ez nikarim bêjim tamamî Fransa ama yek ji hêzekî sereke ku NATO birêve ve dibe Fransa'ya. Ülkeleka Britanya û Almanya. Wî çaya herhalde yani mirov nikarî bêje ev operasyonekî ji da asta NATO'da tê meşandin dûrîn Fransayê be. Fransa esas merkezî wî ye yani meşandina wî da pratikî da kar dike yani mirov dikarî Fransa bi wî şewazî fêm bike. NATO hêzekî rojavayî ye û merkezî wî Avrupayê û devletên ku Avrupa serwerin yani wek devleta Britanya'ya, wek Almanya'ya, wek Fransa'ya ev her sê devlet jî pêşengtiya wî hêza NATO dike, hêza Gladio dike û hemû operasyonên wan da jî mirov lê mêze dike Fransa bixwe navende. Wek ve anî ziman êrişên ku herê navendên Tevgera Azadiya Kurdistanê çêbû li Fransa'ya. İro heman şevazî dema rojê saetên ku operasyon li ser kanalên Stêrk TV û Medya Haber TV dimeşiya li Fransayê navendekî Tevgera Azadiya gelê Kurd navendekî ku gelê Kurd bi awayekî medenî xwe birêxistin dikin êriş kirin 6 kes binçav kirin. û çend roj beriya niha bi heman şewazî devletên Fransa welatparêzekî dilxwazekî azadiya gelê Kurd girt û teslîmê devleta Tirkiye kir. Yani niha di vî pêvajoya taybet da xuya dibe ku aslında bi girankirina tecrîda ser rêberê gelê Kurd rêber Öcalan va rêber Apo va ev tecrîd li kêlekekî wî û komplo berdewam dike. Kompleyekî ku li ser gerîlayên Kurdistanê, komplê li dijî gelê Kurd, kompleya li dijî Tevgera Azadiya Kurdistanê ji navenda NATOyê ve berdewamî dimeşe mirov divî gerek viya ji bîr neke. بله ام هر انجام میوانی خواه یه دریا سکایبره برز علی از دخوازم وی پرسیجی بکم نها برز زناجی داخیا کرن کو او یک به دست دولت فرانسای جی پیک هاتیه گلو حلوستین وی دوری لجی وی بریاره چوبون یعنی بتایبت جی حلوستا ستیک تیوی اومدیا خبر لهمبری وی بریاره فرانسای بتایبت کو نجارا یکیه لدیجی وان کردان لدیجی کردان وان بریاره ده براستی خوازم بیا بیجم یعنی فرانسا دمین داویه دا هم دزانن ایریشن 4 سالین داویه لفرانسا گلک ایریشن دایشی چی بون کمپوژی پیکاتن قطیام چی بون به سدان کس دوان ایریشن جور به جور یا خاطبون پیکانین جیانا خوش دستان فرانسا دمکی درش به وان ایریشان دا تکوشیلکی پر مزن رامشانده. در انجام به تکوشیننده هنگ زاگون درخستن. زاگونین لدیجی امبیشن تروری. هم زاگون دوی زاگونه دا هم امبیشن لدیجی تروریستا هم لدیجی آبوریا وان گلک بریار هاتن گرتن. لی مخابن مروت کاربیا بجه. براستی اف زاگونه جبوی داعش جبوی ایریش اسلامیست هاتن درخستن ایرو لهمبری کردام کتیب قراری. یعنی اف ایریشانا بنگه ها خوش جوان زاگون هم دیگر. جبر دو هفته بره سه چارکوان کرد، سه جوان کرد رادسته امبیجل دولت آترکاتن کرد. دیسا امبیجل ایریشا ایرو یا لدیجی ستیک تاوی مدیا هبری دیسا بنگه ها خوش جوان زاگون هم دیگر. یعنی فرانسا ل وکی فرمی وکی امبیجن ستاتوی فرمی افزاگونانا دما درخستن لدیجی تروریستین امبیجن اسلامیست داعش وکی امبیجن وان ریخستن اگر لید پراتیکی دا جدا بکارتینه براستی افجی مروف کاره وی پرسکه گلو هفکاریا دولتا فرانسا هفکاریا دولتا ترک کجان اصلی داره ترک دولتا ترک دکیجان امبیجن مرحله دا دکیجان نقطان دا لحف کرن کو فرانسا ایرو ایریشی کردان که یعنی مثلا پرسا هری گریک براستیجی اوه یعنی هلوستا اگر ام ورسوا پرسا بدن هلوستا تلویزیون استیر هلوستا تلویزیون امبیجن مدیا haber هلوستا هم وکریه زلاله یعنی ایرو چاپملیا امبیجن داخلی چاپملیه داشی او هاتانی زمان یعنی اف
خودی که شوکه کی دور درجه براستی ام کامرا ما ام بیرو کلام ما بینشتا دسته مدا ما جی مساعدتر گوبت لی اشتر زور گرتیه ام بردامیا وانه د 30 سالên dawê da têbetî li Bakurê Kurdistanê bi dehan rojnamevanê Kurd hatin qetil kirin. Yani rojname hatin bombekirin. Yani rojname hatin girtin. Lê dengê çapemeniya Kurd nihat sekinî qut nebû. Îro berdewam e daha berfire, daha xwediyê hêzekî pir mezin. Dehan televîzyonê Kurdan hene, çapemenî rojname hene, malper hene. بالسدان روزنامه هنه اف روزنامه وان همو بردوامیه وانه خودی هم بیشن سر میراسه وان کسا مزنده به وان کسا بلنده به چید به بلاوه به نستیب تبی لمدیا خبر آجا هم بیشن رو حواله می روزنامه وان این استانبول انقره آمده هاتنه گرتن روزنامه خوابون دیسا هم بیشن روزنامه یعنی یشام دیسا مالپره می جور به جور چید به بلاوه ev malper, ev rojname, ev televizyon ve şanê xwe berdewam bikin. Bibin dengê gelê Kurd, bibin rastî dengê hêjarên rojhilata navîn, bibin dengê hêjarê rojhilata cîhanê. Yani em kirinên dewleta Tirk Rojavayê Kurdistanê, kirinên dewleta Tirk li Efrînê, sucên dewleta Tirk li serê Kaniyê, sucên dewleta Tirk îro li başûrê Kurdistanên ew zarokên ciwanên bêgune tên bombardekirin, tên qetilkirin çi dibe bila bibe em van suçana teşhîr bikin. Nişanê rêya giştî bidin ku dewleta Tirk li Kurdistanê li hemberê gelê Kurd siyasetekî çawa, konklûziyekî çawa pêk tîne. Yani helwesta xebatkarên stêrtevê, helwesta xebatkarên medya haberê ev e. Yani berê jî li hemberî televizyonên me, berê jî li hemberî stûdyoyê me êrişê pir berfire, êrişê pir mezin hatin kirin. Lê ev deng qut nebû, ji wir şinda jî qut nabe. Hem di vî warê da têkoşîna meya ragihandinê, têkoşîna meya bibin dengê Kurdistanê, bibin dengê bi rastî jî gelê Kurd, ew ê bi awayekî din berdewam bike. Da aliyê din da jî di warê hukukî da jî parêzerên vêsaziyê, sazî û rêxistinên mafê mirovan yê Ewropayê dîsa têkoşîna li dijî vê hovîtiyê, li dijî vê korsanvariyê, li dijî vê bêqanûn û bêxuyê ew ê berdewam bike. Belê, birêz znar em carekê din werin cemter. Yani pêre jî em dixwazin girtina revandina Silêman Ehmed rojnamevan Silêman Ehmed jî bînin ziman di nav de gelo niha li hemberî vê girtina ya Silêman Ehmed niha bi sedan rojnamevan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê jî di nava zindanan de ne rastî işkenceyê, rastî di derheqiyê tên gelo mirov dikare bi şerên taybet li dijî vê yekê binav bike. Belê. Tabii rola ragihandin mühim e. Yani bi taybet niha şerê cihanê sêyemîn de berî digotin hêza çaremîn, hêza sêyemîn an had ragihandin giştî di cîhanê de bûye hêza yekemîn. Yani şer bi ragihandinê tê qazançkirin ya hûnda kirin. İnternet pêşketiye, torên medyayên dijîtal pêşketine ragihandin bi giştî yani dünya biçûk bûye bi alavên ragihandinê û mirov pir bi rehatî agahiyên pir biçûk ji gundekî pir biçûk dikarî bigîne li tevahî cîhanê. Ji ber vê niha di hemû hêzên cîhanê ku şerên cîhanê yê sêyemîn dimeşînin rola ragihandinê pir baş dizanin. Lewma girîngî didin ragihandinê û heman demê de êrişên li ser ragihandinê jî pêş dixin ji bo ku bikaribin serweriyên xwe ê li erdê be, ser siyasetê be, ser aborî be bikaribin tengesariyên xwe yan binketinên xwe yan ku em bêjin zilmên xwe, işkenceyên xwe, neheqiyên ku li gelan dikin bikaribin veşêrin, bikaribin kesên ku wan tiştana eşkere dikin pêşiya wan bigirin ji ber wê ew dikin yani ji bo wê êriş dikin yani. Tabii niha li rojhilata navîn piştî şoreşa 19 tîrmehê ya li Rojavayê Kurdistanê esas hêviyekî li rojhilata navîn bi giştî derket.
و اف هیوی وکی فلسفانه توا دموکراتیک همو هرمی بلابو و خو اثبات کرد که اصلا او هیزین که لعردی شر دکن و دخوازن دستلاتداری بخن دستی خواه تو هیزه کیوانی چاره سریع پرسکری که این جواکی تنه نکارن وی شری نوا وی جواکی درخینن تنه شر اقتداری دکن شر دستلاتداری دکن لی او شورش دا اثبات کردن که در وی alternatif بدیله که هست یعنی و راگهاندن جه هری زده وی یکی دا اثبات کردن که اصلا دکاری او یک جهانی تواهی بلا ببه و اجبر وی راگهاندن لهمبری نتوا دموکراتیک لهمبر هزین که بدیلا وی سیستما هیه ایریشه که پرتوند هیه جبر وی ام دیویژن مثلا راگهاندن آزاد رولی کی سرکه راگهاندن آزاد هی کو بکار به وی سیستمی تواهی جهانی بلا بکه دست به کی ناو کرده دا به تحملی هیه یعنی حوالی می سلیمان احمد 5 ماه درباز کرد نزدیکی 6 ماه بو کتی 6 ماه خدا دستی هزین پیدا که دا گرتیه به سبب یعنی حتی نه یک سبب که سلیمان احمد دستی وان ده نهاتیه خویا کرن که چیه یعنی سبب چیه چی کریه سلیمان احمد چی کریه در وی روزنامه‌گری چی کاری کریه نایلن اوقات هرجمی جیوی نخویایه یعنی نه سلیمان احمد جیان دکه جیان نکه اوه فالی من کدریه ام نزانن و herhalde insanı yani naham geçtiğine aslı ki mafi insanı heye. Dvi dünyada bir şey vazı ki be hesap tu insanı ki juholera ki bunda bir ki heye yani. Ki can cihanı dam cihan dikin. Yani hezi peyda ki naha Sir Süleyman Ahmed bir şey vazı karaniye. Biçi yeki dikari biçi hinceti dikari izah bike. Naham bendine mesela vek havalin Süleyman Ahmed am bendine ku mesela peyda ki bersevavi yeki bike. دیسا دولت ترکیه نه جنهادا نه جی ایرودا ایرو نزدیک ده حوالی مجلس دتری روزنامه‌وان اول علیج آنی زمان گرتیه بن چاو کریه بری وی فتره کی چل حوالی ما گرتی بون هنک جوان هات بردان هنک هندستانی دا برخواد دادن هر تم لهمبر راگهاندن آزاد ایریشیم بیش وازی هی که جبوی کو راستی در نکه بهولی حقیقتی وان نه اشکره کرن و herhalde yani pekaninin kutin kirinci dervi hukukine ki can hukuki cihani da ev hey ku roznamavan jboy kari khoy roznamavani waran girtin yani tu hinceti wantne ana erişin ki ku iro ser stirti ve medya haber hatiye kirin tu hincet ne hatiye nişandan yani mesela Ali hinek tişte ani zaman gor zagonin kul diji daesh hatiye derxistin بوان زاگونان ایریشی کرده دکن اینا مروف دخوازی ویه کی بپرسه ای که هر زیدل پیشی داعشی کرد کی بو منه گلی کرد بو منه اف هیزین اف زاروکن وی گلی بون انا ها شهید لیگن کوبانی شهید لیگن گورستانی شهیدان قامشلو کوبانی منبش تجی کسین کل همبر داعشی شر کرن تجی وانانه وان انسانانه وی آخی پاراستن شهید کتن اینا دولت فرانسا وی هرمی ندیدید منه بخاطی دا بو هزین اتفاقه کوالیسیونه دوی هرمی دا دیتن کو گلی کرد چقاس لپیشیا هزین هو ای هری زیده جیده ترسن او نکارن پیشیاوی بگرن دولاتی وان دا ورن قتلیان بکن نکار پیشیاوی بگرن ایجا بوان ساگونین کو جبوی داعشی درخستنه ورن گلی کرد دادگاه بکن جزا بکن سردا بکن بویش وازی پیگانین پیگ بینن ev dürütüya devlet Fransa aslında da nişandan. Yani devlet adı Fransa adı da dürütüyle hemberi geldi kurdike. Aliye ki da kesin şervanin ku lehember Daiş'i şerkirine sarayın Eliza'da peşvazi dike buan ra rudine keyf xaşiş ve lehember ve tine zaman le aliyedin da şey kanunun kul dişi Daiş'i derxistiye diçe geldi kurd le pişti vadıxa ev xayintiye eğer bir şey vazibe eğer bivan hincetana devleta Fransa erişil ser gelli Kürt dike velat Paris'in Kürt digre teslimi Türk'a dike yani sazin heri meşru hukuki ragandını rexistinkiri erişi van dike ve şay Fransa lehmberi gelli Kürt dürütiye dike devi gerek mroviye ki bizane be ve çağı mro jüve velatin koalisyonu bepirse kaunçı dikin ev gelli Kürt ku lehember daşi avqas berxada
گلی جهانی پاراستن نه تنها گلی کرد پاراستن نه تنها کردستانی پاراستن نه تنها سوریه پاراستن ev kesên ku dijî Daişî şer kirin li vî cihânê tevahî parastin evî çaxê ka muqabilê wê li hemberê wê tiştekî ku cihan li wî gelî bike ev yeke acaba li piştî wa xançerekî li pişta wan bixin mirov dê wî gerek wan pirsana zelal bike برێز علی ez dixwazim vê pirsêjî bikim niha li wê deverê piştî got ev êrî şebû gelek daxuyanî li Ewropayê hatin dayîn hem ji komeleyên çanda Kurdistaniyên yên li Ewropayê wekî din tevgerên çand û huner yanî bertekê Kurdan li Ewropayê di çi asê de ne li hemberî vê êrişê بله تماشاوانê me xuya têkilî bi mêvanê me re qut bû birêz ez ê werim cem te carekê din li vê deverê jî gelek daxuyanî hatin dayîn ji ragihandina azad hemwekî din yekîtiya ragihandina jin hatin dayîn û gelek rojnamavanan jî bertek li hemberî vên êrişê da hûn bertekên li vê deverê di çi asê de dinirxîn bele dawê bi nirx bû roja yekemîn serî sibehê me ev bûyer bihîstin yekser tevahî saziyên ragihandinê ya li Rojavayê Kurdistanê li Bakur Rojhilatê Sûriye ketin tevgerê esas em çawa piştgiriyekî bikarbin bikin gelek hevalên me rojnamevan me geriyan em wek prodüksiyon jî em kar dikin vê derê yani ev hevalên me jî me geriyan em gelek spasdariya wan in em spasiya wan jî dikin em çi dikarin bikin çi alî karî pêwîst e ji zaten yektiya ragihandina azad yekser yektiya ragihandina jin daxuyaniyekî dan ji bo raya giştî tavî binirxin tevlîbûnekî baş bû heman şêwazê ez wî jî dixwazim bêjim divan divê daxuyaniyê de sazî malbatî şehîdan jî bixwe hazir bûn yani gelek endamên sazî malbatên şehîdan hatin divê daxuyaniya YRA YRJ de hazir bûn tabi ev jî buwate bû yani îku ragihandina azad xwedî derket dîsa malbatên şehîdan bûn ji ber ku dizanin êd ragihandinê de gelek hevalê me ji bo rastî bide xuyakirin şehîd ketin ê ku di ceper de destî wan da silah nebû kamera hebû û li dijî dagirkeriyê li dijî êrişên hovane hem li hember Daişî hem li hemberî dewleta Türk ê ku herî zêde dixwastin vî rastî bidin nîşandan hevalên me rojnamevan bûn hevalên me nûçegihan bûn û dixwastin vî ekîpê bidin ji cîhanê re bidin xuyakirin êsaziyên malbatî şehîdan xwedî derketinekî bi vî şewazî jî ez bi nirx dibînim û spasdariya wan spasiya wan jî dikim di heman şewazî de tabî helwestê gelê Kurd bi giştî ez dibêjim yani ne tene li Rojavayê Kurdistanê niha heman şewazî li Ewropa jî gelek hunermend gelek siyasetmedar yekser çûn cê bûyerê yekser çûn serdana Stêrk TV kirin medya haber kirin yani refleksekî aslında yani retfalekî li dijî êrişên bi wî şewaziyê êdî derketiye çawa ruhekî ku li wanê dijî qayûman dijî bêhukûkiyê dijî em bêjin neheqî ku li ser gelê Kurd dixwazin îrada gelê Kurd teslîm bigirin derket holî û serket bi heman ruhê niha li tevahî Kurdistanê û li dervê welat jî ez dibînim ku ev ruh heye ev ruhê wanê ku li 2024 da hat xuyakirin ku gelê Kurd got em îrada xwe teslîmê tu kesî nakin em berxwe bidin em ê vî îrada xwe em ê ser bixînin niha ev ruhê ku li wanê pêşketiye îsal li tevahî Kurdistanê belav bûye li Rojavayê Kurdistan jî bi vê şewaziyê duh wextê Erdogan li Başûrê Kurdistanê serlêdana Başûrê Kurdistanê de alên Tirka li kolanên Hewlêrê hatibû daliqandin ev xortên ku çûn wan alan daxistin bi vê ruhê wanê tevdigeriyan digotin em erdê xwe teslîmê dewleta Tirk nakin ê xortên Hewlêrê ez li wan jî pîroz dikim rastî jî hêzekî û îradeyekî xort nîşan didin li hember îxaneta pêdike bi heman şewazî welatparêzên me û dostên gelê Kurd ku niha li Stêrk TV medya haber xwedî derdikevin ev jî binirxin û em bihêvîne yanî sala 2024 ji bo gelê Kurd bi giştî wî salekî serkeftinî be belê em ê careke din vegerin cem mêvanê xwe Alî Guler birêz Alî ez dixwazim di dawiyê de wekî Stêrk TV medya xeber bangên we li hemberî ev êrîşa gog çêbû bi taybet necarayekî ye ez bawerim di sala 2010 de jî êrîşek
دجی و ناوندی پیک هات دداویه ده بانگین و چنه براستی یعنی بانگام چیه ام دخوازن لور کارکی روزنامه‌گیری بکن لگوری زاگونین ولاتین اروپای ام سازی کی راگاندرینه سازی چپمنینه لگوری پیماندیال یکیتیا اروپای زاگونین جبوی روزنامه‌وانان جبوی ام بجن سازی کی راگاندرین چی به ام لگوری تفکرین ام لور کارینو چگانیت کن ام نچا چید کن ام خبرات چید کن ام برنامه چید کن بویرین لجهان قومینه تیبتی جیل ولاتی ما کردستان قومن ام دخوازن واندر خنولی ام نشانی گلی خوبدن نشانی را گشتی بدن جبوی ویجی دخوازه ما بانگازی ما جولاتین اروپای بانگازی ما جولاتین ام بجن دستلاتاریا بلان ولاتانا دما نزیکی مدن لوی چرچویدان نزیکی مدن ام چفامنه کی بلچیکی راگاندنه کی بلچیکی روزنامه‌وانین اروپایی خودی چکی جان مافی بن امش دخوازن خودی همان مافی بن جبر کو فقط ما وانتونه ام تنه کاری روزنامه‌گیری کن کانی نچگانی کن ام لور روزنامه‌وانن اری ام لور همان دمی پنابرن جبركو لولات ما جي ام جي تيني دستلاتاريان دولتات انجي ام بيجن دستلاتاريان دولتا ايراني دولتا عراقي يانجي رجيم ام بيجن سوريا دسرمس زغت شكرن ليش لم خري خوي روزنامه‌گاری لوتن اماوت زندانا ام لشکنجه‌دان درباس کن ام مجبور مان ام رویان هاتن وی ولاته ام بون پنابر جبركو لور ما في مي جياني تنبو ام لور جي خوازم ببن دنگي گلي خود خوازم ببن دنگين براستي جي دنگين هجارين ولاتي خود ام جبروجي دگوري زاگونين يكتيا اوروپاي دا ما في متشبن ام ياد خوازن ام خوازن درفتي خباتي جمرا ورن چيكرن جبوی ویژی بانگامنا یاد داویجی جبوی گله ما چیه؟ اما که روزنامه‌وان کرد حیانی نها کشتن لیدان işkence زندان زخت چوا نکاربو دنگی مببره جورشنداجی نکاره ببره ام بردوام دکن ام دیسا نچه دینیستینن ام دیسا ام بیجن برنامه چیکن بویاری لکردستان قومن امجبو گلی خود دیسابین سر اکرانا دیسابین امجن سر روپلی روزنامه سر روپلی امجن اکران تلویزیونا ام هر دم پیشفتشن ام هر دم بخبتن ام هر دم دبن دنگی گلی خود گلی مجی دخوازا مج گلی مجی لخودی سازو و دزگه خوی رانگاندنی لدنگی خود خودی درکرد. بله ام فکر انجام میوانی خوا برز زنار دداویه ده از خواستم پرس کم که تنها بحثی کر بر حیوان جوانین کو علا ترکیه لباشور خستنا و برتکل هم بری وین نشان دانم دداویه ده از خواستم بانگین و کو لهر دوری به ویرحی ورا خبطاندن کو اف سیاستین قرکرینه یعنی دجی کرده ورن تیک برن بانگین و چنه. بله يعني قوادن جي مقود يعني جبوي قال لي كرت بتايبت 2024 سالة كي بر بتايبته بسركفتني دا سبيكر ببرخداني دا سبيكر بسرهلداني دا سبيكر دا سبيكر او حمله جبوي آزادي ريبر ابو و چارسري جبوي برسكريكا كرت او حمله هواي كي الجهاني تواهي چيكر بشكريه كي جبوي تكوشنا قال لي كرجي آواكر و اف قال لي كرت كو پیشنگی دموکراسی نهال روزلات ناوین دکه بانگوازی ما انجا جوانین کرد او وی برخدانی مزن بکن وی برخدانی خودی درکون و لهر دوری کی چقدر کاری هیزا خو بگی خود تبلی وی برخدانی بکه بانگوازی ما انجا او و از بهوی مکو جوانین کرد جی و وی بانگوازی ما به برسیف نهیل. بله برز زنار یلدز ت روزنامه‌وان ت الاستودیو بمرا حاضر بو وکی دنجی علی گولر
روشنموان ریا سکایب را بلژیکا مرا حاضر بو گلکی سپاس بوتش هرچاوا بله تماشاوان ما لفدریم گشتن داویا برنامه خواه بمینین شاد و بختوار